Prvo dobro jutro, Ingrid, dobar dan svima. Znači, ja sam sve smetnje maknula. Dečki su danas dosta duhoviti, ne znam ste primijetili. Posvetio se tome da sebe dovedem u red i onda je sve drugo isto tako došlo u red. Tako da ono što jako često zaboravljamo, pogotovo nekad požrtvovne majke, je da zapravo mi trebamo sebi biti na prvom mjestu u kontekstu da moramo zaštititi svoj integritet kao čovjeka i psiho i fizički i da bi mogli biti što bolji roditelji. Prve tri su najvažnije. Da, one prve tri su najvažnije. Da, i tu se ne želiš naći, ne želiš kiksat tu, to je to, moraš dati ljubav i sve to. Magična rješenja za svaku situaciju, a prije nekako smo se vodili sa životom i bilo je ono kao, ok, ja znam najbolje za svoje dijete i što god da napravim, to je najbolje za njega. I stvarno je, bilo je u tom trenutku najbolje što su znali. Daj malo obuci neku ljepšu odjeću, a da mi nije ni do čega. Šta je s nama koji smo dobili 10 kila, a nismo ni rodili? Da. Vi muškarci ste šarmantni. Koji muškarci znaju što trebaju reći ženama, a mi žene tako sretne jer smo opet nečem tako super i primijećeno da smo super i onaj trik gdje onda krenemo u to, ja ću sve, moje dijete, ja ću mu skuhati, ja najbolje znam. Mislim da sam bila na Bekutanove radionici kad smo baš pričali o tom, ništa se neće desiti ako ga tata ne posluši kad treba, jak jede danas neku lošiju hranu od onog sastava nutritivnog koji treba biti. Jedna od klasičnih svađa između žene i mene je kad moja žena dođe doma i kaže djetetu, hoćeš jesti špinat? I mama kaže neću. I ja kažem, šama. Jest da osvijestim to da je to trebalo napraviti, da mogu sudjelovati u tome, jer mislim da se razumijemo. Ako postoje taj neki podjela nekad da je bila ta spilja u kojoj su žene brinule za djecu, a muškarci su lovili, mislim danas više niko ništa ne lovi. Tako da i mi vama želimo ugodan dan i eto možda cijeli tjedan da vam bude lijep. Pa do nekog sljedećeg susreta, hvala vam puno.